キリバス共和国の皆さん、マウリー。Gamnabilen Maori Rorara Ika Yon Kiribes. 私は仙台ユネスコ協会の副会長、内藤と申します。Araungai nei Keiko Naito, bon Teromen Sabebere, Terabata Sendai UNESCO Association is a band. 今日は仙台出身のキリバス人、健太郎小野さんに通訳をしていただきながら、仙台からメッセージをお届けします。Tita Yon Kane, Simaroro Nakoimi, Menarakawa Sendai City Yon Saban, o Irairaki, Nakonda Tata Nikiribes, Yon Tenken Tarono. Tokampun Kinatoe, Babun Rami Nikiribes, Asan Nikibate Kiribes, Imuinterigi Nikiribes. 健太郎さん、どうぞよろしくお願いします。今私たちはビルの5階にある仙台ユネスコ協会の事務所にいます。Simenangairan kay na office, ay menan takanimawan floor, yon inanon takatite yayo. 私たちの後ろに見えるのが仙台市役所です。O takatite yare yakurang kanne, bun Sendai City Office. この辺りは行政の建物が建つオフィス街になります。Arata ba yo, emena inanon temakoro yon Sendai, MICA office in the Tauteak ay nanoa, o buntayan office. 仙台ユネスコ協会のスタッフを紹介します。O ay kay tamemen, kay na nataibura, Sendai UNESCO Association. 副会長の松坂幸三です。マウリー。Ayo bunte kaumen sa bebeire, Mr. Kozo Matsuzaka. 副会長の西条清和です。マウリー。 O bunte kaumen sa bebeire na, Mr. Kyokazu Saijo. 専務理事の赤塚義雄です。マウリー。O kabine ng kanne, bunte Executive Director, de Mr. Yoshio Akatsuka. そして私たちのボス、仙台ユネスコ協会の会長をご紹介します。O kabine ng kanne, nakameurin kami, arametanui sa bebeire, de Sendai UNESCO Association. 生物学の博士で学校の先生を養成する宮城教育大学の元学長です。To ayo bunte Doctor de Biology, o asan niki metanuin tekuran deirei ay dietat, ibukiatan kata tenakon sa deirei ay Miyagi University of Education. では会長から皆様にご挨拶をいたします。Nakum kanne sa bebeire. キリバス共和国でこの映像を見てくださっている皆様、こんにちは。マウリー。Kamnaben Maori ay kakameta kunti YouTube ayo mayon kiribes. 私は仙台ユネスコ協会の会長、三上和幸と申します。Araungay bon Kazuyuki Mikami, sa bebeire, te Sendai UNESCO Association. キリバスにおける新型コロナウイルス感染症の蔓延と犠牲者の方に接し、大変心を痛めております。Sirita kingailan te rawawat, nongora butanakon te orak ay kamek at COVID-19 yon kiribes, o ya eka asan kitanira mente mewayo. Bote banan dainanuanga na koya eka rotaki mente oraki. 仙台ユネスコ協会は世界初の民間ユネスコ活動団体です。Sendai UNESCO Association, bonte muan rabat ay menais narikun te tauteaka, ay botoka na waki, te botakin te onabe, ibukin te reirei, rabeka waika bou o kate, ke United Nations Education, Science and Culture Organization, ke te UNESCO. 私たちは過去数年、キリバスを知る事業を行ってきました。Sisan waki ngaira inanon tabe wa te ririkin kai, naron atan te meu, te kate, te otabanin, obontayan kevenako, yon kiribes. そして昨年からはキリバス国内へのユネスコ精神浸透への支援をすること、キリバス民間ユネスコ協会設立準備調査を行うことなど、キリバスの皆様に心を寄せています。Abon reitaki nanora o sibonda no towa na menkami kain kiribes, o ibukin nanne o simuana rawaki ke arakarikira ke a preparatory project for assisting establishment of non-governmental UNESCO movement in Kiribes, are enaiboboki ni karikirakia te ota yon ana botoni yango te UNESCO yon Kiribes. 私たちは困難な状況にあるキリバスの皆さんにこの気持ちを示したいと考えました。Skakawa pa Kiribes erotakin te kaangan kay mentara ke COVID-19. O yay nanora monte babaki ni kandeita ki menkami inanon namita in kaangan ayo. マスク19400枚とゴム手袋3000枚の寄贈をさせていただきます。
ibukin nanne skren kosa na koimi ba iya yana ba intangira Sendai UNESCO Association ba intangira ikai pontayan surgical mask ke ubu ni kamano mano aika tebui meruai wa tenga abubua maisia o plastic gloves ke kamano tebei aika tenua tenga maisia また合わせて日本の伝統手工芸である折り紙で作った千羽鶴をお送りします。 Ilalikin ba intangira ikai sky di ana ba me anakarabay sa ban ay arana sembazuru ke bon maniki be aranaki pate crane ay ka karawa kintebe tona imuin tona ntebe 千羽鶴は日本の文化で平和と連帯の気持ちを示すものであり、これはまさに今苦難を抱えているキリバスの皆さんへの仙台ユネスコ協会の気持ちです。 Sembazuru bon tekatain sa ban kanikinayan tiroy o tekasito wanaki arakantani nga ngaira men Sendai UNESCO Association monte babaki ba bon tiroy o tekasito wanaki boni ngaya ay ka nakunan tomeira on reisira inanontain tekanga ngayo この寄贈で一人でも多く、そして一日でも長くキリバスの皆さんが新型コロナウイルスから守られることを期待しています。 bon narakantani nga monte babaki ba anameno kain kiribes men COVID-19 men arabaintangira ay ka warere ke ay kai またこの寄贈がキリバスの皆さんに民間ユネスコ活動の意義や重要性を認識していただける機会になると確信しています。 anariki baintangira ay kai ba tebain kakwaw ibuking kakawaking sibasiban o katabakan wakini botok na kung anabuto niya mo te UNESCO na ko'y rangaira aumeta ni kangay ありがとうございました。 kambesin rapa o kam na tekeroy この後の映像で日本の文化をご紹介します。 tite yayon kan ni sinakata arakametak na maye o aninen saban 日本の伝統的な文化を伝える活動をしている若者や元気な高齢者の歌や踊り、高校生の歌もお聞かせします。 kamkunan metakwakini ay anen ni doron dikirake ay kakatay metoa bon anenen saban men rimua o bon tekwayanap o rona kinaba me anene me maye iro yakara TM ユースの皆さん、この映像を見ていただいていますか？ bon narakantani nga ba enare karatay metakwakin na mayen kiribes naron to te kurupun maye to wana TM Youth na kuntai ka naroko 皆さんの歌とダンスは新型コロナウイルス感染症の流行が収まった時にぜひ見せてください。 tokin busin tiarak COVID-19 o sakariaria aratay mga kaisibo o metak o nungora mayen o anenen kiribes na kuntai ay ka naroko 次の交流を楽しみにしています。 sa mga kaisibo na kuntetayan頑張って kambesin rapa o tekeroy tekeroy temetak temetak